Abafana ba Rayon Sports bashyinguye umufana wiyahuye kubera gutsindwa na APR FC. Ni inkuru y'incamugongo yavugishije benshi, ariko nanone yababaje benshi, by'umwihariko abafana ba Rayon Sports. Inyuma y'umukino wabaye ku ya 10 Mutarama 2026 ubwo ikipe ya Rayon Sports yakinaga na APR FC, bikarangira iyi kipe Murera nyine ikubiswe ibitego 4-1, bigatuma abafana benshi bagira agahinda gakabije. Nyuma y'uko rero ibi bibaye, umwe mu bafana ba Rayon Sports yariyahuye, bityo ahasiga ubuzima, none kuri ubu ngubu akaba yashyinguwe. Nk'uko amakuru dukesha Igihe abivuga, abafana ba Rayon Sports barimo perezida wabo Muhawenimana Claude n'abandi benshi bifatanyije n'abaturage b'i Kayonza mu gushyingura Nizeyimana Alexandre w'imyaka 26 uherutse kwiyahura bitewe n'uko iyi kipe yatsinzwe na APR FC ibitego 4-1. Ni umuhango wabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki 13 Mutarama 2026 mu karere ka Kayonza, aho uyu musore yari atuye. Ubusanzwe avuka mu karere ka Muhanga, akaba yarageze i Kayonza agiye kurinda ibikorwa bya mwene wabo by'ubwubatsi. Kuri uyu wa gatandatu tariki 10 Mutarama 2026 nibwo Rayon Sports yakiniye na APR FC umukino wa Super Cup, birangira Murera inyagiwe ibitego 4-1. Ni umukino wababaje abakunzi b'iyi kipe, dore ko bari bawitabiriye ari benshi bitewe n'uko bari bamaze iminsi basinyisha abakinnyi bashya. Nizeyimana yavuye i Kayonza ajya kureba uyu mukino ndetse anagenda yisize amarangi, biza kurangira ikipe afana itsinzwe. Kubyihanganira biranga, bigakekwa ko yiyahuye akoresheje ishuka yaziritse hejuru mu gisenge. Abo mu muryango we barimo papa we umubyara yavuze ko uyu musore yakuze akunda iyi kipe mu buryo bukomeye, ku buryo iyo yatsindwaga na mbere yagiraga amarangamutima menshi. Umuyobozi w'abafana ba Rayon Sports wavuze mu izina ry'ubuyobozi bw'iyi kipe, Muhawenimana Claude, yavuze ko Nizeyimana witabye Imana yari asanzwe amuzi ko ari umukunzi wa Rayon Sports mu buryo bukomeye, kuko yakundaga kwisiga irangi ry'ubururu n'umweru. Yavuze ko azakomeza kumwibuka nk'umwe mu bitangiye iyi kipe. Asaba abandi bafana kwirinda amarangamutima menshi yanatuma biyambura ubuzima. Ati yari umukunzi wa Rayon Sports w'ukuri. Abakunzi ba Rayon Sports ntabwo twabakangurira kwiyahura mu gihe twatsinzwe, ariko umwana nk'uriya wisigaga irange birababaje. Abantu ntibamenye uko bagenzura amarangamutima. Ifoto ye tugiye kuyishyira mu biro byacu, kandi natwe tugiye kwicarana n'ubuyobozi turebe icyo twakora kugira ngo abandi bayikunda bakomeze kuyikunda, ariko banarinda amarangamutima yabo. Muhawenimana yavuze ko Rayon Sports igiye gushyiraho call center ku buryo umufana uzajya ugira ikibazo azajya ahamagara agasaba ubufasha, bakagenda bakamuba hafi. N'amakuru y'incamugongo yarakomeje kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru, natwe reka tugire tuti naruhukire mu mahoro. Hagati aho ngaho njye mbaye mbashimiye. Nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry, bifurije kugira ubuzima ndetse no kuguma kugubwa neza. Imana ibarinde. Hasta la vista.